Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Bari Gantana. Malam ini kita mau lihat suasana di malam hari dulu guys, di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami melihat keindahan kota di malam hari. Kita selawatan dulu yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan lonceng kasihnya. Assalamualaikum, dadah.